Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'buduhu fa'aba aktsarun nasi illa kafura. Subhanahu ma ahlama wa subhanahu ma ajwada wa akrama. Wa yuhibbul muttaqin wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wal muhsinin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ala alihi wa ashabihi qurral mayamin wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puasamban salam lapal yene pagkilalihan tabi dunya akhirat. Hajja pagsarang sukul tuju Allah subhanahu wa ta'ala sababan tiya kita bi inurungan wene waktu atau kan inurungan oras yene ngahinang amban me dambua pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala duk bilang penumbasan Allah subhanahu wa ta'ala tuju ipunnya amban sabihin hajja pagsarang sukul ku tuju Allah subhanahu wa ta'ala latun tuju yene me magpaniya atau kan maghinang sintumpukan itu supaya in kitabi in yene yakanin latun si meset dibangsahin makapagtipon-tipon karena sin yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sabihin garo epito tantunian ita pamangesep tuju kitabi sababan bang tenteman tebi nyene bisara amban nyene me kaguruhan ko latun tuju kita bi kemon tapa masampay na tuju kita bi mararahin inyen bang tenteman tebi duk bebegan tebi inyene me kapamanoon ni tuju kita bi lay amban sabihin kone pain tabisara we me dehelo manakumian in pagpaisebin yene pain kajumuan sabab inyene pagpaisepto dambua ito painte amban makapamumpaat si kita bi si antara tebi yene mag-agama duk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amman sabihin ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Ini ayat ini kimmatan tabiin kitabi pinalahil kita bi Allah subhanahu wa ta'ala pitu si bulak dunya dumen kita pinalahil wene pitu dina kininang inyene kemon kinabayaan tembe dina kita bingandulan kinabayaan tembe tu si bulak dunya tu ini sabab din pin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqi wa ma uridu minkum an yutimun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ga kita pinalahil wene tu si bulak dunya itu dinakadja kita magkadjang-kadjang tu si bulak dunya tu sumagawanan niya minaksud si kita bi duk yene minaksud si yene papanjaharilan kita bi amban sabihin pen Allah subhanahu wa ta'ala ku ayat tasabut tamimian wa ma khalaqtul jinna gapain ne papanjari ku yene magkajinjinanin
wal insa illa liya'budun. Dukian may kamanusia-manusiaanin, sumagawanin. Ihinin betad tebi si pikiran tebi, yene sumagawainin. Betad tebi ni manusiain. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqatal insana fi ahsani taqwim. Hininang saben na ben natat hininang inyane manusiain amban sa hap-hap na yan panghinang. Amban sabihin, yene pagkatahinang kita may pinahap-hap, subay pa intebetad tabihin yene, panilawinin, way kita may pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sabab nen pangapanjarihan kita ini. Ini pinan Allah subhanahu wa ta'ala si ayat nilay, liya'budun. Yene nung batudyo iye, mag-agama tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nungod sinene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, gahat ja kita ipente pinapanjari wa nelus kita pinapanjari pinasagaran ni kita bilo. Inna Allah khalaqana wa rajakana wa lam yatrukna hamala bal arsalallahu ilaina rasula faman ataahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Ya ini pente in Allah subhanahu wa ta'ala puas kita pinapanjari wene, ga kita pinasagaran wene lu, dinaklumengan, komehinet lu pente ganya panghatire, ganya lu, dinilaw sisiye, bang ine nyene panganda pamasaw, ang ine yene maksud, pangapanjarian siya ito si bulak dunya. In Allah subhanahu wa ta'ala, inasane, inyene pangipat na tudyo kita himbe. Khalaqana, pinapanjari kita wene sa hap-hap, tamban na pinapanjari. Warazakana, ga kita ipente pinapituhan wene, yene, ga kita magtuhot dukin yene, riziki tebi. In rizikin, dumani maksulin magpihan ni sadya kita riziki itu pagpadayat tebi. Atau akan yene pagpahapan tebi, ini ni kinabayan tebi. Amban sasakatan na ke, atau akan magluhambulak le silahat le, atau akan pente maghapan luma, sumagawanin, pinaturulan kita beriziki Allah subhanahu wa ta'ala. Balik kita itu cuma dulay liya'budun supaya basag inyane pag-ibadat tabi tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin. Warazakana walam yatrukna hamala. Inurungan na kita beriziki duk guys at kita pente pinasagaran wene pinalepahan luga niya minturo kita bi. Sino inyane maminturo kita himbi. Bal arsalallahu ilayna rasula. Sumagawanin pinabuhan ng kami siyene. In siya may manusia yan. Yan may karasul-rasulan. In rasulin, pinabuhan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan Jibril. Yan wasita. Manuhan sinin yan bang ine. Maksud sin manusia itu si bulak dunya. Bal arsalallahu ilayna rasula. Pagka pinabuhan kita yung manusia, si oras kita yung magharap to Allah subhanahu wa ta'ala. Yan Tuhan tabi Rabbul Alamin. Ga niya tapanambong tebi wa in kami ga niya manuan kami. Wa in kami ga niya masampayan kami. Tu si balak dunya. Sumagawanin niya pinabawi Allah subhanahu wa ta'ala pito. Gay kasusunan temin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya leo magharap kita berukie. Tinanyatan niya kita bi. Bang ine inyene. Panganggunahan tebi nyene umul tebi. Si oras pinalahil kita itu si balak dunya itu. Arsalallahu ilayna rasula. Faman atahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. In Allah subhanahu wa ta'ala si oras pinabuhan kita ni manoan kita bi tu si bulak dunya itu amban sabihin sini-sini amban manusia yane nulang atau akan ngahinang sin yene dumempainte pangandakan sin rasul alaihimussalam dakhalan na. Kita itu si bulak dunia itu hijit ku hibal tewi niya kirama naman kanawan niya katibin naman bibang ya kita bi kapagpain no iku dalam kalindeman iku dalam bilik ku gana sawe-sawe ku sini-sini na sawe na magmasiat atau kan tiya kami lime kayo rubag dan sawe anin dah dumen sai bangkam lime niya kasam lime bi kasampu bi amban kasampu Allah subhanahu wa ta'ala kasampuk damwabi bangka magmasiat dan kalindeman esewun sina dapu kalindeman niyo Allah subhanahu wa ta'ala
Bangkaw magmasyat ka na sawe-sawe no. Esebon, in Allah subhanahu wa ta'ala, labi yene, makahati duk labi yene, makakita si yene, kemon, ipon nito si bulak dunya ito. Amman sa mabiin, immanusiain, gated niya majalne, gated niya pente, yene luka patapukan ne, iwa iniye, makahinang ye ganya, makakita ye, ina-ina nilay amman maasyat. Amman sa mabiin, in Allah subhanahu wa ta'ala, painte, sine-sine painte manggay makahagat siya ni pinabuhan nilay. Dukin niya ni, pamanawasin niya ni pinabuhan nilay. Tartanto, inakahan kita bi. Kita bi awam dan buah parang buah mabinaninin. Tahati tebi, inako. Kajari ku saksi, duk may kaguruhan tebi itu. Si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumampay si kita binini agama Allah subhanahu wa ta'alahin. Sumagawa ng painte. Mangyene maglahang-lahang siyahin. Ataw kanyene ang mapakala siyahin. Inien, tartanto inyo, gapan niya. Yene saksi nila si hadarat Allah ta'ala. Paman asahu, dakhalan nar. Sine-sine painte nulang. Ataw kayene be. Pinabole, tartantuin siya dalam mapinar ka jahannam. Wa man atahu dakhala al-jannah. Duk sine-sine painte, iyan nuhut simpinturo pinabole Allah subhanahu wa ta'ala. Tinartantuin siya di alam siya kasanyangan si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sababihin, may umat Islam, may pong tinay si agama Islam. Dia kita ipainte, umamot siyene bulan, kone pain takalete bi, inyene me tasaput dumhel lumian, bangine inyene, katumbasan, atau kan bangine, inyene me pangatag-ngatag sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyene me ipun ne painte, numot sinyene pangandakan ne, dukinyene maglugto-lugto to, labi lububa nen si bulan yene, bulan Ramadan itu. Amman sabihin, pegyata salasa ini si kita bi, inyene, kalabihan simbulan Ramadan, kewajiban simbulan Ramadan. Aman sabihin, bay ako isang painte, paasik, siyene mawdo, yene paine, hakikatu somo Ramadan. Inyene kasaben nalan, yene panandal matu si bulan Ramadan itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada'a qawla az-zur wa 'amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari. Aman sawabiin, pagtabangan tebi ko nga hati duk ngarendengan inyene hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassa kumyaan istadihan tebi ko duk pakale tebi mahab bangine inyene kasaben ngalan simbulan Ramadan tu pegge kasindoyan amban me manusia hadje pagsukulnen bangsong tek ka bulan Ramadanin tabi amen bang hajj baranen we ngariki ye atau akan inyene painte masipit na hinangnen we paine bos kun pinamura-murahan kumang bulan Ramadan andu kaylo hati tebi neyen lamu dili painte amban meyene kahapan simbulan Ramadan sumagawanin istadihan tebi pahap bangine inyene kasaben nalan simbulan Ramadanin. Pegyamban may manusia magangan-angan hadja wa inyene painte bulan Ramadan to tartanto hadja 7 kahapan sine-sine makahinang kahapan pinagtamba manamba kung ano painte tasabot tabi takale tabi miyaan kuminsini may wasiat sinyane may kaguruhan tabi 7 kitabi pinagtamba manamba, pinagdoble manoble, inyene painte kakahinang sindang buwa ipon Allah subhanahu wa ta'ala kapanin siyene bulan Ramadan tu. Panilaw tayo dito sito. Bangente kita bisa ngahinang sinyene pangalangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ine.
Mina pente inang tembi pegge inaka kawal bulan itu karim pen mi arabin. Bulan pente asal ha. Bulan pente pakinangan ibadat. Ini maksudnya lain. Bangkit bahasa makahinang maksiat. Wegi pente listo Allah Subhanahu wa taala. Exempted kita pente si bulan itu bangkit makahinang maksiat. Pegelo ha takale tibimen kahapan ni hajjah. Lo ne aja pente takale tembi ini puji si bulan Ramadan tu. Tujuh ini ipun ne sesi na maginang taat matu si bulan itu. Sumagawanin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam le man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sine-sine painne muase sinyene po si bulan Ramadan karena pagkahagat dia tujuh Allah Subhanahu wa taala dukyane painte panganganganne dukinyane pangapas-ngapasne sinyene panumbasin Allah Subhanahu wa taala sine-sine maghinang to si bulan Ramadan itu inampun ni Allah Subhanahu wa taala inyene may parduseanne malumabein amban sabien tasaput ni takale te bimimpian niya ni hadis le sumagawanin balik kita bisiyan mo bolay painne sine-sine amban hadis pen Abi Hurairah kinase ni Allah Subhanahu wa taala saben na Rasul sallallahu alaihi wasallam misara man lam yata'a qaul az-zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatan ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Qala as-Sa'di rahimahullah qaul az-zur hiya kullul ma'siyah. Qaul az-zur tabissara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lai sine-sine painne yene gay ngalebahan qaul az-zur. Ini qaul az-zur itu situ luha makna itu qaul az-zur. Yene bisara painte ganya maksudnya bisara banginiakan penet tebak sasab misara ni haja kabita ini tebak sasab pe lo kyo pente misara sahap pente yene binisaranun amban yene me lola pasekan sin yene pang story nue dukhat jasinay me kasawian nun magputing ne keo kagay magin istoryan sawen niya pagsehan de us pagay kau ikaw ningko ganya tapag sayo nagbangina si kauhin buno ngayon ang hinang bisara supaya niya paintilay tapalamot no iniyan pain lamod yung man may kauluzor kala ibn Zawji man amila amalan Man amila hasanatan tadhab wa tabqa ajruhu wa man amila sayyi'atan tadhab wa tabqa wisruhu aw iqabahu. Pan Ibn Zawzi sinesine penyaman may manusia ngahinang inye na hinang kahapan pagpuas sinang naili tahala ni pambaniye subagawanin masih balik siya niya na sabot-sabotin inya na suwi-suwihin wa inya na may amyaan atau kanya na may grupo miyaan Masya Allah Subhanahu wa ta'ala inya na may siya magbagay-bagay miyaan Masya Allah siya na yun yan panduan atau kan panhutan inya na magpahinang siya na pagtipon-tipunan pagsabutan siya na ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala puasang manian tahala pembulan ini tahala dunia story ini sumagawanin tabka ajruhu inya ni ajar ni tujuh Allah Subhanahu wa ta'alahin inya ni tumbasnin masing-masing pendalam nistan Allah Subhanahu wa ta'ala dukbang sinay sa painne ngahinang inya ni hinang kalaatan tadhab lepas tu sa bambaniye
Bisan pa inainang no, panaputan kau, palawe pa indang bulan, dasimana dan bulan dan tahun, puan tahun, lepas dupa niyan. Geru kesuse, sumagawanin, tabka, wizruhu, au iqabahu, gapanili, halinamban Allah subhanahu wa ta'ala, gapanili, tahalamban listan, yene katibin, bangin yene maksiatin, inyene tumbas, pagliksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala si hadaratnya si kau. Aman sabihin, pagyatia kita misimbulan puase. Aman metasabot ni kumin sinilay. Hadis lay. Inahin penne bang muase. Mula-mulanin nandal yene. Pamanganne. Lupanginumne. Lukinnya ne parambuane, tujuan ne ahli pamilyane, yeru inim pente matampal. Siyene me kay kahanamban me ipun Allah subhanahu wa ta'ala magpupuasa. Sumagawanen ligap siya, amban ninyene inenan, giba, namima, kaulud zur, ine pemban me iyen, ligap siya amban me inin. Immanusyayin, Pero Allah subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, inyene pakaleno to, dukinyene pamayam no to, dukinyene pangatian no to, niya pa ini upente. Dambua parambua amban siye masuk si siye amban sabihin pamuase dumen ni aja pente pamuasein gay kyo mangan gay kyo nginum gay kyo pente parambua si ahalino niya ni pente tege andahin in pamuasein di nagpinuaseanin mula-mula man may kalikapan manusia yan e bisara pente te pasa sabgani pente paidane dumen pamaesep 70 tinaine Dumen pente pamano 70 tinaine. Dumen pente pangalang 7 ng masya 70 tinaine. In may bisara ba setiap ban bailian painte. Dumen pente pagbasa ni Quran. Dumen pente yan pagbasa ni hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan may bisara painte supaya hadya niya lu pagsayhan, supaya hadya pente niya lu pag yan pag enjoyan si may magbagay-bagay. Ando kay lo halian tayo may kahalanin. Pagkay niya ni sa puaseto. Palangkay niya ni pagtato to Allah subhanahu wa ta'alahin. Pahapapin niya ni hinang to Allah subhanahu wa ta'alahin. Paluha pa inte pahadje niya ni tumbasnin. Apabila isa pa inte niya ni pahadje pa kayong pagmasyat nun. Amban bistara. Sinainin nila ikolpil. Atau akan mesinyas. Pariawa isang pentingnya ne tumba simbulan puasa nun sambil maksiat hangkannya tersabut layan sini pente papakalete bisi me musika yan me music inyo arakala ke katohan tebi gaita aka pente saganta tebi pikiran tebi yene dambua ke musika me ke kekulangan 10% pala nun atau kan kaya music lagting minta kita rally tahala na buwa pahala nun nasahin nga rin bang pahala nun ubos dumen kaya mapatek kasi kawin bala pangurong Allah subhanahu wa ta'ala yaman na manusia pinayaman pa inte way niya magpuase in puase niya pa inne ayatan sinilay la'allakum tattakun supaya ka magmatalew, sumagawanin, maghinang ka ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala, yuro ka magtututok maasiyat. Inalu kasi kau katalewin, numin kayo nang nulay, arakala alamot petudyo riya, atau kan suma, atau kan pamakalikalen wadya, atau kan kalimanan mo, tudyo may samed no, pagkain siya muase, inako penuleman ko sa bunggay kumuase, sa muase niya na may kabagayan kun. Apabila ini kau magibadat kau sumagawa yung kau magtututok maasiat binobo eno atau kan garo lebano eno muase kau painte ka amangang ganginon sumagawa in painte behenon sobra pe kau sa amanem 60
gampe paintem 16 bang pedinding na gani talagbas wene sumagawa imbehenon idam buhay na silang kepak lumaluman nilay iya pamasa-masa ni Quranin iya painte pagjikir na tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ingkau tiya kadam lumano tiya kadam bilikno tiya kadam bantano sabihin ko M60 tujuh may pong tinaino inilay si pamayambi tumbasin niya ni puwasi timbi jambuha parang buwaman kitabi win Allah subhanahu wa ta'ala paine lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ini pamabatian kita imbi ambanian ni masih inaib sa wanita nga pikiran kita bi manggani usah tabinin niya ni pikiran tabinin balhum adal manusia in sobra peman may hinaib peman tabi hinaypin mangan siya nginum siya pajima siya tujuh ahli de ini sumagawanin in kita bi mangan kita bi nginum kita bi parang buah kita tujuh may anda tabi sumagawanin kita bi tagi akal kita bi manggay na usal tabi niya nakal tabi tartantuin kita ipante lemmi pa kita bi atau kan dekdes pa kita bi amban niya ni me hinayap pineman tabi ilubak-lubakan iluhuran sinakatan dekdes pa kita bi amban siya yan apabila gaya usal tabi niya ni pikilan tabi pakale tujuan ni pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala paman tabi ko bang kita bi muase nandar kauto nandar sinyane panginom lekka nandar sim parambuha tujuan hari tabi sumagawanin kita bi ilay pente kakahinang tembi pangapas-ngapasan niya painte buka alay pangapas-ngapasan niya pasadap si matelewlay atau akan pangapas-ngapas niya pakale tabi bang si masjiran kita bisa menugal-nugal atau kan painte bi kita bi ngandumino inente kakainang tebilay inente painte lay me painte usah tebi pikiran tembi inente lay panumbas Allah subhanahu wa ta'ala si kita bilay botar tanto innamal ulama warasatul anbiya wal anbiya ma warasu dirhaman wala dinaran wa innama warasul ilm pinahati wa may kaguruhan tebi inyene painte may pagdagain atau kanina nilay pangalangan ni Allah subhanahu wa ta'ala sumagawanin hinang tebi inente sigantaan tebi pinahatian kita may kaulamaan tebi may kaguruhan tebi sumagawanin kita tebi magbisu-bisu atau kan magpesek-pesek inente panumbasin niya ni puwase tebi lay buhangkan ni kita yung muase yene balik si hadis la imanan wahtisaban painte pagkahagat tebi dukinya ne pangapas-ngapas tebi sinya ne pahala nabang kita imuase busyad di kakainangin per Rasul sallallahu alaihi wasallam mana hadasa fi amrina hada ma laysa minhu fawaradu im pangandakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin bangkyaw muase dinakyaw magbasa Quran dinakyaw magdikir dinakita pente magmasiat dinakita magpasep pinaisep manggana niya tahinang mula sili mas labi hap amman niya tuli-tuli kyo amman niya ni makakahinang syaddi amman sabihin bang kita ipaluas amman niya ilente panugata Allah subhanahu wa ta'ala si kita ipuasahin buin puasain hangkan ko hadis pentat sabutan sinilay in hadis ini puasa itu Allah subhanahu wa ta'ala manumbasanin pegge magharap kau duk Tuhan mo tilawon kau duk sambungan no bisaranin ini pamuasain ulay karena Allah subhanahu wa ta'ala ando kailo tiya kita bulan Ramadan tiya kita bulan yan pagmet-metan kung ito sa putay, piyang man may kapong tinayan tabi, piyang man kamatatayan tabi, mag-angan-angan, atau kan piyang man may manusia mag-angan-angan makabot bulan Ramadan to, gasi makabot. Tiya kita birinit jikian Allah subhanahu wa ta'ala, pinene kita man may manusia, ang may manusia kalasahan ne, sa wadya pinabot si bulan Ramadan to, yene bulan painte, bulan pagtaubatan, bulan painte, pagamalibadatan, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Muase kita bi dumenne pente hadja bang dumenne penain bang muase ko ge maghinang pente kalatan pe ge muase ko in puase tu yani ayat la'allakum tattaqun supaya ka magmatala tu Allah subhanahu wa ta'ala pangiskulan itu pengajian tebi supaya niya bawa tebi siyane setiap bulan Ramadan tu sambil umabot niya kita 7 bulan Ramadan pabalik insyaallah subhanahu wa ta'ala masing-masing kita bi dem pagmatala tu Allah subhanahu wa ta'ala aman sabihin
Yene painte amban mehinang. Pagkoto-koto, pagilimut-limut, pag bisara painte tebasa sabganya. Maksudnya yan naman may pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Andur kailo, halian tebili, supaya kita bigay lamod ang banyene. Ina ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, yene man lam yada qawl az-zur, laysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu. Sisi na pentegyan ng aliban mayen, ga pente niya hajat Allah subhanahu wa ta'ala tujuye. Yene ngalebahan ye, yene aman pamangan ne si pamanginom ne. Alhasil, sino manumbasan niya ni kakahinang tibito. Manggay kita binuot sinya ne, pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buiya rin niya ni pente magtumbasin. Aman sabi pagmet-metan tebi, hati tebi si may kaguruhan tebi, bangine painte, amban yene may pagpalibmek tebi simpuasya tebi, supaya painte kita bi humadli, tumala amban yene may magkulig kaganin yene puasya rin, sambil ga painte niya talibbi, pahalaan ito Diyosiye, amban sabihin, ini tumatayin yene kaptangan kon, bang niya alay bisara, pangkal si pamakalebi, duk bisara painte, peddi si pamakalebi, maku kamapan tujuh kam, labin aku maku kampuran tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dumen ku yan misara painte ganin niya tahinanku. Sumagawanin in ako masampay ku painte. Inyen amban meta hati-hatiku. Supaya ku painte kita tilew. Siya na painte amban meta hati-hatiku lay. Supaya tapasampay tujuh kita bikemon. In kita binin tempat lupa. In kullu banu Adam khattaun. Kemon painte yan anak apu Adam tertentu magkamali sumagawanin tiya kita itu si bulan Ramadan tu pag met-metan tebi in Allah subhanahu wa ta'ala yan bay ulungon sambatan painte asugin bati asya do kene mangangampo tuju ipon ne amban sabihin daki tayo magliso-liso painte yan maku kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala do kene painte maku pente kamapan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala dukinyene si antara tayo manusia magkalasa kinalasa ikitabi duk magpesep pinesebi kitabi duk magtotino kita ipente si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala magbagay-bagay kitabi si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala patala kitabi ang banyene may siya pente magapagbagay-bagay siya pente tujuh yene pagmasyatan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pen niya kaul penekuam pusakum ala da'watil khair wala taj'al anfusakum ala da'watis syarr panyaw mipende dambua parambua ka kita mikemon kami ginawa barambin yan suntuan kam panutan kam tutuhin ang kahapan duk pahali kampanye aman yan ka kita midambua parambua kemon yan tahinan kita bisuntuan tujuan kalaatan aman sabihin tabaw balik bang nialay bisara pangkar dumeni paryata swala kulay pagtakapul tujukam sumagawanin asal sa ayli ko bang bisara asal langkaw-langkaw bisaraan kon pamakuhan ko yan kamahapan tujukam labi na ako pagpapulan ko tujuh Allah ta'ala bang nialay kamali yan si may hadis atau kan ayat pa yung tatabasako labi bang Allah subhanahu wa ta'ala ngampun ako lupa bentelo misa pente in ako tudang buha pong tinaibi atau kan nambuha sa libi kulang-kulang pa niya ni panghatiin pangapaku tebi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bang painisap kita bi pinapati Allah subhanahu wa ta'ala dan melasane duk jale masene duk ideale niya na likusan sinya na Islam supaya kita ipente dari rahmatnya syahadarat Allah subhanahu wa ta'ala pagya kita binin tertentu kita mulai tujuh Allah subhanahu wa ta'ala pag met-metan tebi tabaw balikin niya na painte ko yan pagamali badat lay tabaw balik ko tujuh kam pamesep ko tujuh ginawa baranku datun si kita bikemon. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur guru tadi kerasa